Ay, senyumin aku dayang, yeah. Ito nila lala, dari ko na kiyara, magtawag na ngarayan, ayaw ko mapitutuman, ipilit ka ba ninyangang. May taka nagtatambol na dyan sa ising. 1, 2, 3, ba. Iwot. Takat ko saya kira sampai 3. Aku kira sampai 3, kau buka ha? 1, 2, 3, ba. Nih. Nah. Apa kau rasa? Hah? Apa kau rasa? May mong kingatan sini. Hangpo tag 5 adlaw na way nakakuskusin si kiniya. Baya ako na bay, bugunday ka ako ra. Mga subuho ito rin nalaglagin. Apa kau rasa? Masin, naglagpaw. Masing-masing ko no. Senyumin aku dayang. Iya. Tok, macam mana waktu senyum-senyum untuk cari cewek? Ya, macam mana waktu nak kobeng? Nereyang nagpa-cute, bisin bukan kasi ako cute. Tok, kalau tuh uyum-uyuman tuh putus cinta macam mana tok? Kalau uyum-uyuman putus cinta bengaw? Putus cinta kah atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Ini babu yang ditinggalkan. Apa itu? Apa lagi? Uno may kuniwog. Ayong sambu ikaw. Pero kau. Kalau uyum-uyuman tiara gigi macam mana kok? May mantera gigi. Iya. Senyumin aku dayang. Kena tipu. Senyumin aku dayang. Atau macam mana tuh kalau senyum-senyuman tuh minta nomor telepon sama cewek? Lawakan na. Awan yung tidlong rin doon. Higata, matay na kau kan bapak. Inya to style saja. Bisa na nasawa ko ini to na. To anak tiro. Kalau senyum-senyuman ada utang, macam mana?
Sa inyo man akong makusog magutang nga Pakistan. Uno yung makna niya simbihan niya to. Nang tilakaw datang bulan 2, pindah tanggal 2, tuan. Belum lagi gaji. Ada apa gini Bang Sabang? Iya. Tok, las sudah ini las sudah. Macam mana Tok kalau senyuman mau mati? Macam mana Tok? Iya, macam mana kalau nggak ketengok kami? Kita akan memarayaw bang semua mapatay dia ini. Tangan kau. Tanganku. Kakak, kami habol. Ayo usung. Pusing kami. Panaw na ko, Raya. Ampun ka. Iampun ko na sinindo sa mula ilahilaw laka. Inarasay ni kami nagkakalang-kalang sa nyum dulo. Panaw na ka. Way na kumaso sa mga anak-anak mo. Ano? Miyano ini nagdarapan tayo ilong. Bentar kakak. Kaya na nagsusupa-supa pa ni Pio Taiwan motor niya. Yung kamatay na ini naguyong sa ini. Hey! Sorry na Raya, ngayon nakamaso sa mga anak-anak mo. Asawahon kumahan. Mga anak mo, idangang kumana Pakistan, ipagbayad ko motor niya mo. Motor niya yun, 2 bulan na sa niya apas-apas yung Pakistan. Ako naman yung nagtapok. Okay mga paminat, saud ka mo 5 niyo. Pangman ko sumod palamnal ka. Pasahan na siya 2 Ilong. Paganda tanggungon, kaya mayroon darunon. Karikaw, ningkod ko roon. On ba? Ha? Karikaw na yang, banan mo ba ini? Basahan na ako 2 Ba't kau makasuod, direct palamnal ka. Takad ba ka? Tungog ka mo. Saud ko 5 mo. Om Jai Jagadishware Lai. Okay, mga peminat, rancangan itu tadi dibawakan khas untuk Anda oleh Sambundaya. Dupang anak